Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bachcho is class 7th subject Kashur. Topic is Parvais Ladakh pet cheat lekhan dostas pannis yani leh petan 10 June 2005 Ashok ji Adab. Leh petnas lekhan 10 June 2005 o sana yani Ashok ji lekhan Adab. Yani it put in Assalamu alaikum. Yani dai bojan var kar ösü. Yani iç pandit karam adab börüs vagara huya. Tav iç karam agar Müslüman put salam karo akes til karam is Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani is lekhan çit mazın salam magrim lekhan adab. Dai bojan var kar ösü. İç ona Ashok ji adab men tarfı salam. Khoda bojan var kar ösü seri. Megay wayne megay yor ziret yor amtes. Da megasa gay wayne pur ziret yor amtes atvatay ayamnu çit leknas otra. Da was çit ta bugos khajul. Da mesa aynı fırsat yor vayta çit leknas ke was was me oray çit ta vuchas yor cevap lekha magar me çit yüz me yor baz lekhay çilechit oray was gos yuvuchat sata mutasir az çit ta li az çuti tlech me çit mes az rest çuti os yani bas mesaj me çit lekhay Ladakh chu Koistani alak ishwana Ladakh has Koistani alaka net chu prat ka चीज़ एक संद खत खूबसूरत कद छोट अंबर ऊँटी दपा ये इंसान अतिक कद छोटी पान अतिक लूक बड़ यानी छोटी पान बुत गोल कर रेवती पोशाक लगित तो होल गंडित लूक ज्यादा मरमद यमस अतस पोशाक लोगमुत पलो लगमत उमस ज्यादा मरमद खुशवन बसान बेस खुल हल गंडित आसान यथ इलाकस मज लूक बुध मत मान वल अत ज्यादा पहन लद्दाखस मज बुध मत मानान यमन बोध वनान तवे यमन बोध वनान यम महतमा गौतम बुद्ध सदिस वनमतिस तो हयमतिस तरीकस पे इबादत करान इस महतमा गौतम बुद्ध तम सदिस हयमतिस तरीकस पे इबादत करान।